kanga munenzi anyanta cha Israela anakani kumishashi ishikamala kudichuma china shindi zambi china kenga kumwekesha kuti age na kulinda lero ichina trash kufumishashi ishidi chitukutanga umukanda wa Mateo chapter 1 na verse ya 21 yenu mwana maso na sole ku now yena wakafara mwana we yala waka mutumba ishina dindi neyi Yesu mulonga yena di waka mwina Andrew indi oshidi jao ishimbi na kanganyi ati profeto na kanganyi ati kristo na kanganyi anyanta na kanganyi zambini lukuhana mwana minaso ejo kinga ichinzambi waitango vujindi waitaruru indi yena chalala yena shidi atwambwiri na yena wadinga sanga atuke ngerai ichi yena akutwinkanjira akutwinyikiranjira mtu atera kuhitira kuloto kateshe kukundangana na yena nao chasweje rinza mbukenga mpata munu mwishina wahene ni mwanindu muho mronda muntu weji maitu na mpomperu kuwerera mwanindi Yesu Kristo akumwinka umwa haya nyaka yena kuikara mwana kanza ambi ichine uneka ni mwana kanza ambi ikulungurura nawo unatresh kukundangana nanyi nanza ambi ine kumkwera Kristo Yesu mwanta ukukenga kuyemba shimbi kulonda chikwamwini chengi wanyi ndi mwana mulonga shimbi chinakanga ndikuzata mundi ati profeto nakanga ndikuzata mundi ati kristo nakanga ndikuzata mundi ni anyanta nakanga ndichikudoyi yala unga umu ishina dindidi Yesu Kristo mwana kanzambi yeni utunenzi na kushimu na kubigenu mulonga yena ampopere hakulusu wafwiri wasankile fukuda mtisa tu